Masuk Pak Eko. Kelangkung-langkung bagi rasane nale maring sonten dirasane mangkin puniki apan bisa mapanggih maring upakat semangkin puniki kelawan ramanda kang minuli titiang matur nugraha tiyang inggih sapisan malih titiang sami kelangkung bagi rasanipun sare mangkin apan bisa panggih kalih raganda tiyang inggih sareng-sareng nyuwun moga-moga maring pemagasan mangkin puniki bisa pulih hambak daga pecikan rahmat Rabbik hidayah saking Allah kang agung amin ya rabbal alamin. Inggih ramanda kang agung tur samia para piduta agung ingkang lagi prabdi tiyang maring arsanipun ragasane mangkin sampun kapacakan ngrangga wicana mangga wise lebih kantong wis melangkapi arsi pangandika ingkang pacang katur sene mangkin jalaran puniku mang degelis prabdi sekadi upakardi ndawagang raman hangampel penarangga wicana titiang hangantos pangandika daw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikang rumiyin satuhune risa sampun kawangsul mekadi hasung salam dewek tiang sanewahu yugiane dewek tiang purun ulungsur nugraha maring ragandane sane ngarepin miwah ikang abih ringkiwa kelagan tangan menawi wonten malungguh ing ngarep dane pengamong keramadat kabawa sedane kepala desa ring desa Kutaraja miwah dane kandus pengemban adat ing dusun dalam laut tur malih sanean pengleser lan persentana dane sami kang sampun ana telinggih minangka penampi upacara krama adat puniki sami genah dewek yang purun lungsur nugraha. Inggih dane agung sami kami dane ingkang kapracados dadi pangasih wicana sanewu dia sampun hami arsipun nang pangandika pangandeng pandograha ragandane tiyang saking wiwit dumugi wekasan sarewu sampun kuwastaning purna tur patut sadidih nurhana siwa sadidih nurhana lempir tiyang jalaran puniku hinggih tahana malih piatur kang kerintah minuli tur sumapala jagi hanampi pangandika panograha sanewu sawantah inggih titiang sami sampun bisa hanampi panograha sawantah pragayan sanewu tiyang tawak mangdo pangandika kalian malih hangantos pangandika dawak yugiane malih risa sampun kalugra dewek tiang sane ngarapin raganda makin puniki makadi sane ulih kecingakan tu raganda sami ikang sanunggal pewarisan dados sarang dewek tiang puniki kang malungguh ringkiwa kelaganing tangan tur malih bersami hing pungkur dewek tiang puniki maring raganda sami makadi ulintang dewek tiang sampun matur puniki sami gedah dewek tiang purun mamitang nugraha. Inggih kalintang becik tur patut pangandika sanewawu isa sampun raganipun sanewa sampun ketampi panugrah tur malih samya para kulawargi para putra santana ingkang ngarengen krawuhan raga pinuki ingkang diungguh ringkiwat tengen lan pungkur puniku sami katon maninggenah titiang puniki sami kalintang agung kalintang becik kalintang gagah sami rupanira puniku karing ayun sahingganing pungkur puniku sami kalintang gagah perwira puniki tiyang inggih puniku malih titiang humatur samia kalintang becik tanhana malih piatur inggih sampun kanugraha ugi mami dadawak panapi palih pangandika kalian ngantos pangandika tiyang inggih deneng sampun ketampi panugraha dewek tiang tur malih bersami sane nyarengin dewek tiang puniki dados wikari antuk ragandane sami sane anampi karya adat sane mangkin puniki mapan dewek tiang sane paraku manting ngelampahan karya adat sadulur makadi kang sampun kaubayirihin nanging sadurung dewek tiang matur makadi sugati dewek tiang ngaring pelunggu sami para kering upacara krama adat puniki sadidik dados makadi mahrisa puniki dewek tiang ngiring sekali kian niring kari puniki ngantos dawak ngantos puniki ingkang dadi antos lan tiang wah ulang ngrasane pacanikan masih pangandika dawak ngandika sepakayunan dawak nogre inggih
nedeh agung sinapura maring sami kang malungguh malinggi ring natar paseban nadat dane kang handar bekar yen hana siwa sisip luang lan lepir sagong kalo mereng sarang sami agung titiang ananda sinapura rek pragaya dane sami poneko agung ale sami jajar malunggu rek karya adat puniki paseban krama puniki wetning titiang puniki wong jugul tambuh kalalintang lambat muda durung tatas ring basa siji sedasa titi tata tartib tapsila wakyat lajat mika adat hanari sesiji sedasa nanging kewala manut ring titah takdir yang suksema Allah subhanahu wa ta'ala ikata maka jalaran titiang puniki saking kadokan anguhu angasung salam malebuh hingarsa lagi ngandu kesami nanging satiba titiang anaring kini andinyut makring sajurun ing dalam dene katon raga hingan dikesami dukalani malungguh malingih kin rebek dening seganding tidamu busanane kawarna-wani angin kang mungguh hing sajurun kipta baya datang dian raga hingan dikesami darbeni negara malih onang yugia kanampeni kadia madia titiang puniki par inggih wantah su sampunika inang kemuka demaring karya punika ma pangandika pupuh pinup ragandane sane wahudia kalangkong hastu cati rasani maring seling wardaya di tiang priang kakang utawis mapa sampun kami arsi punang pupuh sane wahudia inggih ramanda kang agung mangda datang ke bawah kabotang sepalih Nulas anugerah yang petang tadi hanim bayi semata mata sadidi. Enggih, berusaha. Wow, sabdane kang kerungu hakang miar sesami hanjeri hapan raganda hangan dike nugrah hangan dike pengantos sami hinggih titiang us nerima hamumpung raganda wau melinggih sadayani pamuji mangkit baring Allah kang amur beng cangkat tanya agung ya kang ilmu ni akeh kalintang akeh yen sadayani taru-taruhan maring maya puniki tur melih sadayani bayu hanari samudra dan dia tinulis ilmu ning Allah pinasti tangkang bisa puput tawa
Dan dia kagiat sakuhing Amiril Mukminin pungun saking pamraman pungun tumedun anering jana wisma amawireh kasa cucian raris ngambil toyaning udu ake kurah wajah ake kecak netra nika mangkani munggah saking satinggil brajalepa nujuing balai pasalatan rari sang raksuk busana salat jubah wastra tekaning mahkudus hagelar hikang pasujudan hanulia sembahyang rong rakaat salam sawu sudah hambaca ayat kursi tekaning zikir tinulur dining doa iku hanada maring Allah kang murbeng jaga suyut sekatahing jalma maring Allah kang honang hamad bisik sifat hamalan rahim nulia sekatahing jalma kalintang alit angin Allah satunggal kang maha agung awinane datan honang durake Nggih dani agung kanjeng Rama ingkang nulie nuwun ampura kengake wantah saiki kami bisa katur sepenuh saking kekurangan dalam punika jang nudas agung pangapunten nugrah ampura tiyang ngantos pangandika Andane sami ulintang lewat yang sampun matur ngaturang minangka mukadimah tur malih sampun kawaksul untuk ragan dan sana nampi makin puniki nanging sani makin yang kalugere dewek yang purun matur maka disebugati dewek yang para karya puniki di menjelis puput yang kang sumadi kebawas antuk ragan de malih sarang dewek yang sami sani karya puniki inggih daw ngantos nggih inggih nugri inggih untang sumadi dewek yang longsor park makin puniki gumanting lampah kardi saking pengamong keramadat ke bawah kepala desa ring disebakan miwah kados pengampan adat hing dusun Bakandaya sane mawas sudiana tur malih sanian penglesir lan presentana saking sane andar bekarya gumanti parak ring harapan raganda sami ngaturang aji krama saking baik Nur Padni Juniati ikang kebawas putri saking lalu Padli mengenah ngeriki ring lingkungan dusun dalam laut desa Kutaraja Kawadan Sikur Lombok Timur sani akrama sarang lalu Eko Sujiadi ikang tumedun saking lalu Ahmad Sudiarto almarhum sani mengenah ring dusun dal Bakandaya yang disebakan Kawadanan Janapriya nanging gue ngartesane gumanti katuran untuk ragandane sami sekadi pidemes sami hingkana yang aji karama ke bawah 16 jajar kemiri hing sajuring aji mesirah selakse dan nampak lama kali rakse urmalih rangkung oleh ke bawah 16 sejaban yang punika pemanggal ke bawah 6 tur malih masalah diri budak sekar lansia lianan sekadi turah ring kari adat sadikatur antuk ragandane sami makin puniki nanging ampura dang mangden enten dados sandi ring payunan plungguh sami sani anampi dewek yang sarang sami jakir inggih mang delewe kang tengkap yarsi inggih daw sami ngaturang daw mangbe gelis kecingakan tungkar ragandane sami satu hingatan beranda sana dewek yang sampun matur lintang ke dewek yang gialu sesampun iki dewek yang atur antuk ragan
nggih.